yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. Menta kasngi kenda terik undaitung arajar arfau kadi kasngi hakabaka sokar jela kala plibiang yaka jenghi khai khapur anika international trade hapring ke India baka Bangladesh hakabaka khai ka pateng lengbaka kat khai na po tamabil dauki kelas dang biang henry yaka nika jengsdang yaka jenghi khai la persya dagi babon kiseng bhalang kebadan hakithany amladam subdivision rengkat lu ka jenghi karsan lang kirang basnang bape kebadan hete kathany khapur hakani kasngi ki kenur seng bhalang kelami Menjang haprang jangka surok kabaya na po dauki tamabil bat cari sebab Bangladesh. Kini kejeng mi jeng kiseng bahalang bak kirang basnong kalong namar baka sorkar kam shimla snap ya kejeng karpat kejeng ki naru kini kiseng kepada dab masange shwa ya kini kam khayi na po India sebab Bangladesh. Urang basnong jangka dauki oleh thu bak kejeng persya jongki rengkat bak kiseng bahalang ya kini kejeng ya khayi kalong namar bak kini kejeng pang coronavirus kana ki ho po kejela bat kini kalong kejeng ma ka bakhrau Tang iki pai ba jong dauki hendai iki pai ba jong jelahi barakawai ni kum ka darbar slong ni persya mai kini kam martani gede ka kam yap kam in kam tam e ka banta ni kong e di ka slong dauki betul ti ni impwa ba kata ke jipang kan lemba kan katri ti ni kepan na kaliang slong seki bor yang district ba kiru perkat mai ni kam amal ba dalam ka itu district itu koi ba karihi ba koi wa ki isa kani jingpang namal kamli tang hoi bre markapur na we na ta daw lang persya mai ka kumjuru unang ilam jaga HYC na po amladam subdivision wala penpau ya kajuk kepada penpau do orang basnong jaga dauki baka jeng pli jong ka sarkar kan ka kar khai kono ra ka jeng ma ka bakhrau yi ki pai ba jong ka thany hagan ka sngi hadian ba kiseng bhalang ba kirang basnong kilami pai ba apo surok nakalang ki magistrate jong ka amladam subdivision kinami ban be no iki nak te ka jaka ta ka baong ba ka sarkar kala pentrikam ya ka kendon siswa sopsau CRPC hakabala khang ya ka jelum pai ba ka palat sangut seneng untuk santrik baik la pencari ya Section 144 CRPC ko pila aktif hi barok ini ki por la dep por jong kubet por lek dang CRPC 144 kala mana je ganjing yelang di breu akini gunung jaka kat barang don hani ki por buku ne barang por da hu nyang temene ngala pen sing thu e pi te piru pila request nga ba pi ong ba ton mar ba ngila ya penberal di barok ni bentuk ong to ni kenduk te Nong pi mentah kesini te mentohi ban song senero nomor ba kimdon hi kuliya kadang don di meeting dan don di kadang hak yang baik apa di kam sepo office no ti kita ke konkret par ngala personal thu ipi benero ba kadai ke rai jongka state government ni bagala beset ini hak UDC ba UDC hani ki SDO civil kadai ke kamran demi ban pentrai kom ni kata rai jong government Tengah suang ki mene ban disperse wa nomor ba kawai long ka nomor la pencari dekat section 144 sekawai pat ko amdan kalihi ba ya tengah request ki mene tangan dia ni disperse nak mereka location halor kata pergi ke pat di island di katu ki pon untuk privacy mistake nak don hne ialah island di mene keren request jungi kena bai kumcu ba yang mentah ke sini ni disperse nak nang ni kat kum kita ki order jong risi wala mencari na try piru kita ada di keren hi kita jong ke jumpa jong pi kelantan hi yemen tak sikit dengan buat request nak peminya peran hadian kan dikajinya keren bat kumjuru lembaga jingwan kejeng uslam nakaliang jong kiseng bhalang ba kirang basnong kila penkunno ya kan kejeng yaki bat kila ongru bakinya ipetangi kejeng yaki nada ka sarkar kadang pli ya kan kejeng yaki hapreng ke India bat ka Bangladesh